Hi guys. Hi Limpo. Hi KGI Cocomelon. Hi my Ash. How much is your weave? I don't know, Cho. Phone e sharp. Phone is a singing. Ki irang for Christmas. Ki ready mo hotleng. Ay. Ki green I mean. Hi Tepi. Hi Preza. Guys, I just wanna address something real quick. When I'm live on TikTok, I beg. Kopa live yaga ifelle ko TikTok ko YouTube lirisitsang. I really don't like that, guys. That's not cool. So please, I beg. When I want if you know or join a live yaga and then one recorder after post go YouTube, that's not cute. That's not cute. I get it. Don't try and gain like subscribers, Karina. Like that's not cute. How many roses do you want? 100. 100. I have to go do my lashes because before I buy home, because I can't go home looking like this. I look it's kitty malipula kitty woody jay karikale cara ekin ta gona go saya ka dikatara ke sere tsa go fapana ke le motherfucker ke sona le mosawa ha re tshentse floor ba bontshe story ke mochachoga le bampone tswere masupa dinale moni ka di bazuka le rasha are ka di bazuka le tsa la le re bone yena e go sharp without them. No, Chomi, I'm not feeling myself, you know. So I also feel like that Haggis Nadi Lash is Chomi. Yeah, okay, Malipuna you saw. Okay, Bubbles went home today, but she's gonna come back because Rotlo Mpumalanga on the 15th. You are the swag that's keeping me lit. Keep shining. Hey, thank you. Love you, Sana. Love you too, my babe. Eskini malipula kiliburi je kare kyalekana bumalanga ga ko marapiane chumi. Okay, Bubbles went home to fetch some of her clothes. Slender Kid, hi my babe. Oh yeah, guys. Oh my gosh, I'm going home. Hi Pablo. Hi Reezy. Oh, buditse gore botsana jang. A ba mpotsa chumi. Thank you, Mangani. Are you coming to Texas Fest on the 21st of December? No, I'm not. Is she coming back today? No, she's coming back tomorrow. Zeding Wanaga, hi, Meshing Wanaga. I thought I'm going to see you go X so that time fully host to Chum. Oh, that time we rated the flop on Fana. That's why I didn't come. Oh, you are so gorgeous. Thank you, Mama. I just checked. Nkari. Power recorder every day, Brayaga. And that's not cute. Hi, sleazy. Okay, Bubbles Chum. Bubbles really high. Hi, Ambassa. I saw you go home late. I was shy to come to you. Bra. Why? Why always shy? Why always shy? Hi, na lady. Where have you been? It's been a minute. Bra. Funyaka singehile. Hi, na lady. I love you too, Mbasa. Guys, that's not cute. If you guys, let me quickly go screenshot that account. I want you guys to report that account on YouTube because I don't like what they are doing. I don't like what they are doing.
your hair, it's fire, right? This hair is from Messy Hair Salon, guys. Ish, guys, I can't maintain curls. I have to buy mousse. I have to buy mousse. What happened? Ish, show me a lot of things, you know, like go tlile dilo ka di last minute tse ne tlamele ke di attend on tlhaloganya. Hi Kia, I just followed you. Hi Arman. Do you know why? Why? Screenshot so that we can report. Oh yeah, guys, let me quickly go screenshot that account so I can show you. Le commenting go every video I post delete the video. Okay, because I don't like what they are doing. I don't like it. And worst part, I get kono ba kreya mo di social media platforms tse dingwe I get kono kreya email ya bona so that I can email them to remove those videos. I don't really like it, guys. I don't. So let me go. Or if you guys go to YouTube and search Mzansi Lives, I think it's Mzansi Lives. Let me go check quick. I'm coming back. I'm coming. I'm back. Report this other account. Yeah, recommend that because I really don't like it, guys. I really don't. Let me do this, guys. I'm so crusty, so don't come for me. Do not come for me. It's this one. It's this one here. Mzansi Lives. If you go to YouTube and search Mzansi Live, or comment the video I postileng ka now, please delete that video because I really don't like it. More to posting me without my consent. Guys, don't have ditaba tsa TikTok or di fella go TikTok or go YouTube di nyakang. Ha ke le live go TikTok ke expect or e dule go TikTok until when I wait why. Try la donyo go wena tso. Oh, it's over. All the mess over. All the stress over. Oh, no more crying in problems. All of bipolar finally over. Hi, Lebohang. Guys, guys. Time I didn't even finish. The design. I still have to go do my designs. And then my nail tech doesn't know that I broke one nail. Guys, the way I'm so clumsy, the way I'm so I really don't know. She needs to report the account. And yeah, that's why I'm asking you guys to help me because oh my gosh. Oh, no more crying in public. I love bipolar. Finally over. Offensive Cindy. Okay, give me a reason why I should add you, Chum, because the only time I get to go live in Yaga, hey, Lord, they have questions for me. If you don't have questions, then I can't add you. If you have questions, I'll accept that you ask the question. Then after those questions, you keep Sky Omungi chance, young tall, then Siamnigi chance. Now, same thing. After the questions, 8, Snigo Muni chance. Your installation always lasts. I know how to take care of my hair, my babe. Nkanali installation e 1 3 weeks e wotle. Oh, it's over. All the mess over.
Okay, I have questions. Okay, now I'm adding offense. After offense, I'm adding stabs. Hi Panther. That was a clean ghost. Okay, let me add offense now and see. To pity like a star. I'll clock it. I'm clocking it. Let's see, Panu. Let's see, it now. Oh, Hi. shop. Hello. Hello. Who is this? It's in my Yeah. shop. You sharp when I. Okay, what's on question? Okay, Okay. more what's about truth? Yeah. Yeah? Show me why it's originally how many years put this question yo. How many years? I'm 21. Yeah? I'm 21. Oh, opposite. Ke pasitse exam. High school. High school. It's in school. Ke high school khale na tshweni. Oh, it's a game of pila, ma. Ah? Pila. Wa ke a leboha hle. Look, Oh, no more crying in public. Of bipolar. Finally over. Kopa o mongwe o nna le temze. Sure, Thabiso di tsamaya jwang a tshitse yaka. Guys, o mongwe wa di-question a tle tu. Ish guys, yo ke mo removile hle. A re pile yo. Ka go tswa valo nana. Tswa vale hle. Ze di butse crash na. Ke no kgona ho bula crash ya bana nna. Ke no kgona. Ha, a re yo bula. Aye ze di bulela Sesotho. A bana ke kgona di-language tse ntsi na. Ke sharp mokgotsi. Wa le nna ke wena hle o mang. Ke batle ho coaster le wena. O pila zedi hle, thank you. Nalindi yang le ntseba hi for dash. Lesotho. Namile accent is ish. For dash man. Man ish for dash wena ke tlo tsela matla man ish. Wena wa lapisa mona for dash ganeng ke eng mona. La mona for dash bjano. Man. Oh no. Oh crying in public. Of bipolar. Thank you for dash. Ka konje ke mang o itseng o na le dipotso hape? Ke mo removile hlena guys. Ke mang o itseng o na le dipotso hape guys? Hi to me. Do you have a talent show? Ish show me lena nnete lena hello pelang lena. I thought mo pedi nna ke Motswana. Ke shapo mo khotsi. Steps are. I'm looking for you, my brother. Oh no, crying in public. Of bipolar. Guys, did you make sang triple ordinate? Do another ghost. Steps are asali yo guys. Kimango mo adiput. Oh, and I'm coming home. Got 15. So make sure you avail yourself, my baby. Make sure you guys bale ba di question ba ka etle ke khono accept di request tsa lona ba di question. Oh yeah, Evan, dripla di dumela bathong wena, it's been a while hle. A robele pina ya Sanere. Ha o ka thola wa sheba mo ke tswang, go tla bona re Sanere ke le sole. Mahloko wa ka ke a pata ka bonya hanga kenya etentsa ka letsatsi ke wa gona. Bophelo ba ka ke ba mo tlhabang. Lena a ke ditsitse tsotlhe di lyrics tsa pineng. Mpotse ka monga pelo. Ke bone gore o Motswana phela gona ga bantle hle. I'm clocking that. Ga bantle thata.
Hey, do you remember me? Remember you from where, my friend? Naki busy me wena ke shiga le event tse feng marapiane wena ke betha ke network o rileng ke rile ka re wena ba o dumedise gale re it's been a while o Mosotho. No, but I can speak Sotho, chomi. O bina fast ka go Eminem ke dilo just menate tseo a ke Mosotho ke Motswana chomi. Monga pelo guys, ba di question requestang. Do you remember when I was singing for you? Oh yes, I remember you. Opela au malanga wafani lojika na levili iyo mangu ngakali. Hi there, how are you? Pretty girl, Timna, hi. You can sing though. I try. Guys, I wanna do a cover. Yeah, finally over. But my voice, lipina ela, harikagani, lalohanya. Lena le kai gubidi jangle. Oh, ke le robile ke raka chomi. I was cleaning. So, ha ke la robega, o bona le robegile shem. And besides, mana lucky aka fetsa ho shata di design le acrylic because but thatse acrylic nyana hore a sa ba wabo a sa robeha fela le acrylic ya teng ba itsa hanyane because it was already late. Wena I'm going to mute you. Go mute wena on tsebe wena o ka se comment into wena ganchi how for the entire life. No, don't do that. Funa bangpe. You're beauteous, thank you Titelo for the roses. Ke mang o na leng di question guys, ke mo accept fast. Emi wena o mputsa di question o request ebile kona ke bona request ya gago. Wa feletsa neng tomorrow guys? Tomorrow I'll be in town. If you want a collab in town, you should come so we can shoot videos. Thank you, my babe. Emission. Le nna ke nyaka collab. Mata wena always ke le town o mpotsa ditori. O no phela o tšhofa ditori. Emi mata a una di question for nna na ete ke accept request ya gago. Ya wena o no phela o tšhofa ditori ai ke le town e bile a sa to text wena because wena o mpotsa ditori. Please come back tomorrow when your nails are done. I'm gonna come back, obvious, my babe. I'm gonna come back. Opela uchofa di door. Bubbles do ile Mamelodi, but she's coming back tomorrow. Wena unopela uchofa di door. When? Hi Sinazo. Before I request, are we allowed to ask about the lady who's obsessed with you? No, my baby, I don't want to talk about people here on my life. You can ask about other people, just not her, because kemofaing. I give mofe selo entle ke re ke di mana mara ba tlo re ke mofa attention and I can't move attention because I deserve our what do you install your hair messy hair salon in town floor 2 room 219 Navy House. Okay, fair, yeah. Hi, heart, laughing emoji, heart, laughing emoji, heart. Hi, Chomi, have you ever dated someone from Mamelodi? Yes, I have. Hi, CK. Oh, no more crying in public. All of bipolar finally over. How are you? I'm good. How are you? Is it safe? No, it's not safe. It's not. Can you please do a story time of what happened between you and that girl? Nothing. Guys, I can't go bolela ka yena.
Hi to me, ke go motho wa ka nna yar. Yo, ish. Buya gae wene. Buya Pitori. A ke gana se ga ila ga o mara buya. Show where do you do your nails? Navy House, floor 5, room 30 something. Yes. Guys, I can accept the request ya go mo kia ke make sure o na le di question. No, it's not the question like who na le di question wa comment pele or I have questions for you. Wabo. And then we'll put the question. Any questions I'm gonna answer. Hair plug and how much? I don't know the price, but can say moraka go Navy House. Go Messi Hair Salon, floor 2, room 219. 502/Shivad. I have questions for you. Yeah, you can ask. I wanna get another question. I wanna like a video call or WhatsApp. Even you have questions for me, you can ask. You can ask. I can now I get on do you leave only? What do you mean to me? I miss you. Miss who? You miss what? You miss in and like o bulela fan page ya travel ka video call ke mpia ka o ke a mo tseba. Hi Mijo, I love you so much, girl. I love you too. Someone whatever. Oh, okay. I think she means, do you live alone? No, I don't live alone, Joe. Maybe I was goes to CPC like a school. No, I don't know. I thought it's not him. Nah, give a little the artist, guys. Nah, I don't talk to artists. Oh, no more crying in public. I have bipolar. Finally, oh, my everyday grr. What's a grr? I believe she indie artist. Oh, you're so kind. Thank you, babe. Bro, have you ever assaulted? Have you ever been assaulted by a fly? No. Do you go to school? Are you finished? I'm finished. I finished high school 2 years ago. I'm now in the higher institutions. Can I ask, where did you buy the teddy bear sleepers? I don't know. My friend bought them for me. Ke reketse ke water melon McFees. Ke na ang reketseng tsona. If le ka mmotsisa o tlile botsa nna I really don't know ukuthi wathengephi lama patras ama sleepers. You 2 years ago and knows. Yeah. Ke Auntie Zeddy. Yo, guys, irang bana le bampitse ka mgo. Irang bana e le ba subeng maraho, guys. He badlala ka metsi. Ka bua kae ka rena ke na le lesogana. Oh no, crying in public. I love bipolar. Finally over. Where's Bubbles? Bubbles is at Mamelodi. Do you have your own apartment? No, but I'm gonna buy one. So literally donate and get like again this sofa. Yeah, guys, those who want like the sleeper seller can text Amy. I don't send a little picture go WhatsApp, go post it. Thank you, Titelo. Can I join? Only if you have questions. If you don't have questions, then I just want to join and choose yak. Oh, no more crying in public. Oh, Zaviaga, my ear. Thank you, Taviso. What's your real name? Lebitso la ka la nnete ke Tebatso.
Can I see your nails? Show me. I can face it's up and down. Like, but apply a top coat like acrylic fela. Like, you should have the design. I tla go robet. Hi, wonderful. Hi, gorgeous. How did you come up with mini Zeddy? Someone gave it to me, true. Ish, Amy. You're so funny. Oh my gosh. Guys, I can handle the robet. I can handle the robet if you figure life. Like, you. I get to more and you're so beautiful. Damn, thank you. Are you going to Mpumalanga on the 15th and staying for the rest of December? No, I'm gonna come back more PTA. Pitori na le tšhelete wena. I'm making money. I'm making money in a good way though. Not in a bad way though. So I'm gonna come back and make money so I can buy a new phone, you know? Yes. Oh, no more crying in public. I have bipolar. Finally, oh. WhatsApp yaka ya boring. Like WhatsApp yaka like my WhatsApp is so boring. Like ke nagana go propose them. Ashu girl Ashu. I don't know go lebeletše jang a choose but nka so judge because wa rata he so propose o tono dumela ke a mo tseba mavi. Propose ka December. Emission mara guys mara okay e ke go mola wa tseba e re ke go mole because last time ke re ke a bolela bang hambotse a tla ngambola moshimane so re ke tšimale. Can you see? Yes, I can. Oh, no more crying in public. Yo, before ke robala go e utlwelela pina e. O salla ka bashimane aowa nna ke salla ka batho bao jo. Hi, can you teach me how to dance? Uzongibhadala na. The game meaty. The game. Ke salla ka lo tšeo nna. Nkare ke goditše mo new from the box o to reng. Here's nothing for Mahala. Okay, no problem. And we can talk about that. And tomorrow I'm going to town. And Mangani na hanya kun regular ice cream. Like Mangani is not a good person. No kanigi mang. How wacho me? Honya ko motseba o tlang. Pitori sa ite finken na montana mara. Yeah, I can na montana. No, Pitori. I'm coming to PTA tomorrow. Kandong ko kaya wena mangana ange udula Pitori. Abi ano last Emi. Guys, Emi o last na nka bolela lebitso la motho a gae mo teba crash out. Mara ena o nya go bolela lebitso la motho a ko mo new from the box. O ke mo feeling ke Brakot. Yo, emanyana. Ke polokwane. Polokwane ne.
Sabja mancane matha. Yo, ke fela pelo ke kry-a ke fela pelo ke kry-a neng iPhone ntse ke share di-location le bo mancane. Hey! Tshele ke ya balcony ke shile ma TikTok. Ma TikTok ena a hlare balcony. What phone are you using? You use a Samsung Galaxy S22 Ultra. Oh, no more crying in public. I love bipolar. Finally home. Can I see your nails? Chumi, aka fetso ira manala. Ke tlo romela profile. Wena. Ehle. En ke nyaka location ke tlo reka iPhone mfe bokae weeks. Mfe 2 or 3 weeks. Go tswa ka iPhone. Ke tlo romela location ya ka ra pa. Se ke tlo share the location wena chief. Ay, bangicane where do you live? Uhlala ekhaya Chumi. I live in PTA. Hey. Wow, you look stunning. Thank you. Aka betha move on tsa matla choose. Se lo bona ne like tla go botse. He motho ne. Au dia style. Wa move a second chance. A wa o dia style gape. Ana gana re to bokolela o tshwana le ka nko bokoletse ka face relationship. O monja go ra go puti. Putiza. Nako ga re ne le 3 days re hlalane mara ke kreile motho a kreile ena o kreile motho ntse ke le ka ra relationship le ena we move nako ya ora lo ka ye go moki how ho neng ke how ho ne nna ke mo fa le rato la ka tlala ka lona rato la ka a se mantlontlwane guys ne ba teng bashimane ba ke ba haneng just because ke rata wena wa ntalwanya. So when I decide to get a style, I couldn't. Mozwana hana ka wena ke hana ka nna ola o phala uwe o re mang o phala mang o phala mang wa no o phala wa khale nna a ke ya maseba a o jola bana ba re ba le roma le bashimane nna o bolela ka triple ke bolele ka motho o bonna triple ke mpia ka manish nna ke ra ga khona le exactly yeah wa no o phala wa khale because once one rata wa no ena ra loki ka nna ntlaganya o ntse ya serious go philong wa bo ba bo so ile mamelodi one no ke type straight yer ra o tshwanela tju mara lo ga le nna ntshwanela mmata pe nna le nna re le nice couple mara wa no la tsinya matla no me like wa gale ne yo guys enka lo tolokela ka ba gale nka switch mara guys what sorry ola HI lo mpuitseng ka yena o mo feng mata o raola why smile because mata like one thing about a relationship ya ka le ola like man she's one thing sorry bo hlalo ka bolela ka wa gale wa smile ba ka se nhlale be ba ka wa no nrata kudu ene le nna ke morata ene ra ratana guys ke le botse motho ka wa no guys ka tla ka se le bonitshena le to mo gononela bothata ene le nya go tsebe le nya go mo tseba le ka mo tseba nnete la phapa nnete la phapa le
Yo, I got new guys. Yo. I got new guys. Yo. Boy, hola. Ay, gonna. Hi, massive. Islam only happy here. Have ish khala olay. Khala kel. Tsama jwang massive ke bone ya ke lo ruthana wena. O na le true love ke re kutsu mata. Yo. Ene wa khala na raloka ka nna guys. Raloka ka nna ene ke boya ke fela ke boelela sham. Because what? Pelo ke style, hey. I don't know. Guys, I don't know. Ay. Because I can look like I was really no because hey. I can't remember mo ke tle ke lapile because when I look at smile jang guys. Mo tsere mata ngwana. Butse. Ke mangwa no ke mfana putu hae wena. Tlogela tseo wena masibo nya ke lo tswa meno a ntshile. Wa khale na tla le hey wena ne ke phela ke bokolela kwa mara shami yena ne ke mo rata la tsaba mara hey o mpeile mo situation e nngwe ya ke he's driving you crazy one no driver could you crazy hi and how's your heart? I'm okay. Oh sorry Amy emana so massive ke abuti ya ka guys lunale massive ke abuti ya ka what no morata a go tlhalo hang like what no guys nka le bontsha ena like hanyane like face ya gae kwa le side of fela so yo bana one no like okay yo guys what no Ajuda jola canega jola mata. Jola. I'm jolaring. Oh no guys. Hola. Jimmy Vanessa kosinya kujola uliti mata. Ska bontsha batho ba fast ka complete di puzzle. Oh no. Jimmy. Vanessa wa motsiba. Mana wa motsiba kona ne ke le tolokela ka ena ko continue. Go group chatting. Oh, it's over. Oh, the mess over. Oh, the stress over. Wena nakasuhafisa umoni wena. Wamithi umoni. Or maybe ke honeymoon stage, you guys. Ke honeymoon stage ne. Mara kusalayo. Ish. Titaboya mas. Chumi. Ho nyaka dibuya ditlaboya wait. Hano go ba story time please mini. Story time saying. Chumi. I have a problem. Problem ya eng na Jordan. Mfana ka. Ki okay mo ratang go tlhokong. Hi Kilo. Yena spada sa ga ikudira. Gane nna ke dirang ere ko go botsisi nna ke dirang ko TikTok like mo TikTok ke dirang ne ke botsisitse potso matere ko robala ke tlo reka motho wa ka good night Amy story time sa gore le tlhakane jwang yo mina wa lebala se ka tlhobe ya ka lebala choose kane nna ke dirang ko TikTok go botsisitse potso or nna ke dirang exactly le nna ke tent
o tumile kang? O tumile ka go bina he banna ya ka tumela ya shizi ba go fela ke sa banya ka ba le ba go batsa pelo ba le ba go batsa pelo bile ba e rata fantja nyaki emi o mo lenyalong wa bona wa bina so skila bina no azanka a bina le nna ai sin dribbled man lena man waka le ka se mo tsebe are you entering the dance battle on the 16th no ke tlo ba judge ya lona guys ke tlo ba judge ya lona hi Kevin Dash sanzere mmone le ka se mmone guys ke le bontsheng yona like o le bontsha half so you ai nka se le bontshe lona lo mo kry nka se le bontshe boy old guys nka se le bontshe yena guys let's see half you emi ke ba bontshe half ke kwa ka emi ke ba bontshe half go ba bontsha go thoma mo ke go ya kwa ke bontshe half if emi a ka re no a ke le bontshe selo plus all I'm feeling like one poster and nna le ena like yo guys motswela rena kwa ma grade 7 re kwalane ko dibayong mara since a TikTok le ta guess gore tsa kae like one poster one phone and ka video call every day one tosa like who guys se le ke feletse o jela ka mokgo ka grade 7 I sing the love letter mjolo ma grade 7 ya mjolo ola mani ola ona na kontra le ko grade 7 ne re ngola na ko dibayong beang ko mjolo ke ngwadile ko bayong le na o ngwadile ko bayong like ile tla kgetha gore ya social media platform e feng he bana zedi I thought ka lora wait o lorang ka hula grade 7 mo jala le vini ke mambe no ka grade 7 azanga ka jala le motho ba ringi vini cho maybe ka grade 7 next a jole at all hi avocado ola bamba mba ke eng bjano taba ya o beana dibayo sele ka find out bohloko ya wena bja le bjane ba beile nna fela ko bayong ene ba mpile ga emojila ya vini ke mang cho mabelane o gona motho ne ba mmitša vini mabelane nako ntse ke dia grade 7 e grade 7 ape nna next jule o setlaela Jomi re bontshe matlho he ke le bontshe matlho ke le bontshe matlho ke a bola eme ke ba bontsha matlho ke a boya guys ke a boya Jomi sa mo menjina wena ke le bontsha ka seviwantse ne ka seviwantse re ko fixang picture ne sa mo menjina wena eme ke to mura wena
a ke sa le bontsha lena la phapha lena ke decide-ile a ke sa le bontsha guys a ke sa le bontsha a choose o dira eng gane mone tsa mo mention ke to expose nka se le bontshe ene ne ke raloka mo mention ke o re bontsha ke mo mention mara choose batho ba le bona di-followers tša le tšona a ba bone selo tsara ba gapa like le public no so we are not that public mara like go tseba wa tseba mo tseba wa tseba o sa tseba o tla bona a ke tsebe jwang neng le gona moderator wa ka phone ya ka ga e gotlhe ka tlase kgopela o accepte ao ke mo accept ke re nna ke le bontshe ena ke no raloka fela guys mara kwa mfana tša ke rile ke na le Avo ka weekend mpotsa re bona motho wa minišo ka ro serious a re ka re ya mola mfana ya nako ke blackile di a donyoka ke na ke sanwa guys weekend ke sopa tjo wena nako botsupa ka Calvin a choose ish flop le nna la nthemtha ke tšhomitše diso di enwesa diapole di ntsobiša ditšhofo ba re re no lwala tšhomitšaka wena o ka robala go etla weekend ya maatla so robala a choose o bone e be ba di momo se ke wa ga mo ke nagana o šala nagana o robetše se di tla ba robetše nna batswadi ba rena ba strict mara re to fita ke enge manwane nna di-method tša afcati dan makatša di-method a choose and a zanka ba find out mo bophelong ba bona ke retše actually wa re gomolela o na le di-monitoring spirits wa ka taba re ja maata mogotse tabošitše re tula YouTube ba le poster YouTube matšatša nna Vanessa le ntho le mini re kwa re ana kwa le YouTube ba le poster ka mabaka a mafe rona lena di-TikTok le to re lapiša gale ka o bona di-panel wena mathata ka ke a mantši guys le bona di-comment wena di-comment ke sa di bone entle e re ro mute ena re nyake batho ba basomo guys wena ke sa bone di-comment nna ke a di bona tšho na ke bone next ke re ke mmotša ka Saturday a tašena a šena damana tašena o nkwa kere I'm sure Nice. Hi guys. Intshanye. Hello. Nice. Hi. Wa re dumediša o ka ra o nyaka go re dumediša bonang ga e ya go Kgane a le diso re dia sue ka manala botse ke re dino bona manala botse ke re le go reng ka nna mogotsi ka rona ke tlo dia le sampona ke omile so ke sa tlo fiša le ska nyaka ke sa tlo fiša Mendi manala go khatha o live e bana do ya ke mendinga wa re man yo rabaneke o ra nna mogotsi o re yo rabaneke go tsikile ba bolela di ice je ke mogotsi di ntonyetša ka anong ke re gane wa nteba ke a tla motšene tsa modaradara e re e ke ra wena ai khonahale se nka mmotaka e khonahale o tšhabelo re ka tao box tjo
Ano mo kakanyana hape ke di mo phusha wela kwa. Nice. Mata wona na ke lo le imino se gona ga choose man. Zedi re bua ka mong. Ibile ke do mo tshwara matsogo a khira dula fase. A bolela. Bana le rena re rekeleng ditšhufu bana e go sa se go reka tšhufu a ke sa kgona nyeke A choose ya ka e khwaitsa tshuna ke sa tshufu selageng wa kwa. Yo. A ke sa le tshufu jwaleng. Ba re felletse nyotso ke a cracker. Wana khathi le tlile kwa dilareng kua le reka di ba re di moe ke re mi matheno wa keng. Re me mathinela re ke wa ke go monna pona mo. sendi ama rose chomi o nga yo A choose re me mathinela. Re ke ke monna mo wa rena no o rekela tsamaya fo shona thatswa tšhelete ka reng. Ka Sunday mogotsi o batsi. Ka wa bo spice ke ta re kshena ke ta mo re kshena mo tumela ke ta re ka lona le nna. A choose ka kwa ke tsoro if ba o rekisha tabo di ile jwang. Na nga bona ba rekisha motho ka. Ka sela. A go re kshiki fompete go no ro mmia ga botse le nna mpia ga botse. Plus bo papa le na ba tšha bo rekela mabetelo guys. wena o mongwe Ela kana mferile bona mokhutsinyana wa apere mini skirt botse. Nna botse tsa bo di eng A kana bona ke re Nka Zaka. ene na mokgotsi na le betolo lela ke le tsibile ka diamane tšatši lena lele. Be ke sa go re le a dura. Ke le tsibile ka diamane. Anye o jama ka pela. Inga no bale Zaka ke to ya selageng ka tao. Ape karta ta shima pele bechiwa Au, ba go small things wena. Aua bro ke Au mokgotsi. na no bo ke tokala le di cards ga jo a choose go na le ngwanyana mongwe o ka re ko montsho la ke mo tsebana ka kwa ke le bouncer ka kwa selage o le gore jisha choose Sepa a ke morata choose. Motho le gana re tsena mo go taga. nna ke la ke sa ya ko na ke sa ya ko Ke re mosadi lo thomla ntshe tshari gane o tshwereng ka mo matsweleng ka re gana o bone o matsola ka sona. ba ke ba re Ambutso nna go tshwereng ka mo. A tshwara re ka tshwarang ngwana ka mo. o nnyakile di-ID ka re ke mangota ka ID groove lena le toro ba ke iša lena a fetsa nnyaka ID Ba bona mogalabe bo mini ebile ba tlo ra wa seso no dia grade 6. Kore yo kore le no lo no assume kore mmata ba nyaka le be le di wrinkles. waitare fosha mea wantao guys le bona di-comments a pena ke di bone comment sa le felela ka Screen swipe back. O swipe screen swipe back. ba ke kae A ke re ke swipe a ke re o swipe right swipe left. O bona di tsela ka ro swipe Tamaran Zedi. ga lo nyameletse botse bona ga lo le kae wena mane gore mathata ka a ile a mantšinyana mo beke Zedi o bana a bona for dash ko bona live every day a ke re mmata wa tseba gore phone ya ka mona e dile etla di brele mo ke ntshang mo kholong go bona kholana mo mara mo togele bana December fela guys a choose e fela senke ke dule ka gae weekend next week ke di 20 for dash December ya fela bona tshepi bola ke toro ke re next week ke di 20 wa nganisha next week mo tšere in 2 minutes time taba e le di-10 mmatso tšo mokgotsibile ke emetse di 6 tša January re metsi di neng mare no bore nka se bolele mo eng ke tlo botsa inbox re ye mo eta galaxy lo ke ska o la fish wa tsene living ya after a gift for them yo ke mmidi ja re before ntle like ke ta live le nna re bitša ba re gift ke a tlala esha nna ko bitša mang nna ke omeletse ke so ngwanyana ke sta ke le botseng story a gera so guys ke tlhakanile le setogana tse ko selageng a send text no find shit ke mo file nomoro ene ke sure ke mo file yona a ke sure mara ke mo file number why ya sa text number ka dilas ene o ka re ke mo file wrong a chu o ka re ke rile ka re 061 instead of 07 ish
ra jaaka ke lobile monna na tšhina gape le le na selageng ke lobina tšeo tšeo lebelela dilo tšeo no ke ya ena nna ko tsileng le nna be ke ya tšeo bina marola ke ra gore marap cuts wena le motho le ka bea bophelo ba kgomo mogotsi a ke re ke ela yo re košana bosoko wa pele a le kwa ke mona ke bina le ena ke re bai ka jaaka tsamaya gape ya rena e tšhana kua ke re tlhakanana kua yo no tšhayana kua mogotsi ke ra gore be le ka bea bophelo ba kgomo kotsing na bophelo ba kgomo kotsing one la thatšhuse ja ke ra tshuse ba o nyala tshuse ba bolae kgomo a tshuse wa ke tshepi mogotsi nkile wa bona mojolo wa groove o phasa o felelana moo ba mo tšeana kwa o mo tšereng mona before lata wena latile ba 10 before e mone nna o ka sepile mpone ke dumela motho groove no ebile o sa mfereya ebile eng yena guys ka mokgone a fiša ka ona ka sathi a no re ke ele a no ba lebelela re wena wa tshwarega nna le guys tšeo le se ka di dira godimo ga ka o ta swaba groove re lo bina se wena o emetse di-two sese sese le rena re gift wena eng for the shot re fošetše mokgotsi sa wara naxledile wa bone ke joina team ebile ke nayo joina team ana ke nayo yona ka gore mabane nkile ka ya live nyana tšona ke ile sale ke ya live ka ngwagamang ya ses a re bone emi hello dash ke a bona wa jola le wena o postile mosadi TikTok ta go rekiše kwa pele gape nka tsamaya le wena ke ya o ya kae thobela ka thusa tšo botša gore nna ke dititšoe a wata go rekiše kwa pele ke tabere ke lo nwa ka a e kgonega choose a tsebe batho hello dash ya ka line ha ye o dimo mogotsi wa e bona ya bona ka ropa ka di-ARV ana šetse phakile last month ebile ke phakile ja 2 months mogotsi ne ebile dan glowiša o di bone ke re ebile o tšhetse ngwana batho o tšhetse motho ao re bolaka mo wa thoma re fitlhile ba mmone he mogotsi o gona o mpotse na re bona mo TikTok ya sa tlo šala maki lene re re botsena e la seng ba ke bone tattoo we dash ba ke bone tattoo ka dia ga ra ngwadile mosadi wena a re bone ya mo ye ase the anniversary ke Kevin wa mosadi ya go man ke Kevin Kevin ke ena mmatla nna Kevin ke nna mona dash ino ba se fane ene dash wa gona o ke dia dithathu ke drawer no shotha re zedi ya ngwale avo mo phateng nice dash matšatša matena ka bakgotsi ba o dia dithathu mahala bo ndia dithathu mahala o ka ndia wa tara bothata mona mahala mona mahala a tshwenya mona kwa mahala porozo dia na mahala porozo bila wa wa tara enke ke bokae mona ite ke bokae 150 eno bona re ke nyane bang mona o lela 150 tjo bona mo ngama ekwa wena nna šetša bana ba dile mokgotsi le mosapatšang ka se mosapatša enke ya pene goba ke enkefe ke ya dithathu straight yes a ona thathunyana temporary ke no tšhoša mmaka mokgotsi motšhini wa ka shu ya go batša yo ke sure ya tsikerita choose mnate bo emi ba ditwaetse nna ke shore ba ka no o ba re kwa deshore ka re ntsi ya shoreng ya ngwaya mara bambu reng mara ke a mo o ngwale mo trouble mo kgareng
Kgarinyama. Hey la. Ye bana. Ga ne botse rena re phela lefatsheng le lefe la hore a ba re update na. Le nna bile ke maketse le nna self. Bana. Aga ha Tla bolo ke mang gaetsa pela nlahla. Le nna ke lost. Mang ba engwala kgarinyama. Bamburu nya ke mongwale. Ese. Nna ke ya gore Bambi ke nyaka gore a bolele gore Trouble o ba engwaleng Kgarinyama. Ya gagwe. Afkhathile. Yes, my love. Mara Re tsamaya Friday, Saturday, Sunday go ba Saturday fela go ba Saturday, Sunday. Oh, Friday, Saturday, Sunday. Mara ntwe ka re setšile gore ke tlhalotša gore ke eng. Saturday. O lemoile gore ka metere ya di-life re apara dikhuse mona. Tshuzimane o raish a khone. Khuse ke eng a tshurta ba ra feta ke dikhuse. Ra khuse ke pisi. Mongatsi nya ke re mongatsi wena ke re ke mongatsi. Oh, mongatsi mkhotsi na ke tshwiriwa ka wa natural o ka mua ka scam. Nene o ra tshiza khone o bona le. Ke ra re ena bashimane o icheke ntwe. O ka feta ga life nya ba ya botshimona le kompo. Nna ke ne le boroso. Apa nna ke monna. That's why banna ba ntwela. Ibani. Ura re afkhathu. Ba fanda out re ke ne le boroso. Le boroso. Ke bone posti wa tsamara a bona wa hafa. Ke bone o dile video re. Ke tsering e ntwela marato ke bona ai wa tsa wena. Wa actor she. Chomi ke singela Juicy. Ke tla tsena mfana lu. Afkhathu. Tama yona pa na se mo mtho o ibi. Tsona you like some nyaka chu. Afkhathu ku butse o tsoma January mashala tinkonfefi e fela ta o ditile ba shimena ba 5. Wa gafa tshuna ngwa go ke tshele batho ba babedi bona go tswa ntse ba choose Le nna mma. Jamani antse Todesh antse ba tshuna ke doja thawe did this year two people Nak juji khanin tula le ba kai. Dash ko la gir Yeba wo la gir Yeba wo la gir What's the rule? Next one Wola wa mtseba yellow bone sharp Yellow bone wola wa tight wa balcony Ola ke tswa re bella ka motho motho Lena le phadile ke nna ka moka ka. Na bona ke bona jola. Dasha sono ka bolela futata nga tsebule mo live A wa matlo bolela nnete nna bona ke jola no. Ngwa o se ntse thoma o bolela nnete man. Kono jola ke Bona zati Bona jola mara na le busy mara vele bootcamp And thoma relationship ka December so. Mundesh afija mo posta le TikTok Na khala nna. Ko wena se re bonta ke bo we thushile ka profile ta mo Khala nna. a mo dile ke digara mo dile ke mautra ke sure na itsentshitse ka le khona Wa go thomile nna. ke ra o ka mogotsi yaka Re ke theke mfanule. ke sa jola le ntho wa choose eno ni maka o boletse maka mangwe maseo Ne le mmaka wena. mama Mata nna ka ya ka nna ke gone wena wena tjao mo. Le ka jola le ntho ba di TikTok bana le nna re go re post ba rena le gona jang go posta batho ba lena di TikTok bana Rena ba re loile ra gafa ka mara sa tjao botse ka mhluka no makala ke motlushitse ke re sengke Plus na best. Ha o tshepisa. hey plus dash re a mo tseba bana khallela bona ka le jadi wena mara o tjao wa tsaro o ya gore ba mmuditse maka o a tshepa maka ene ke a opola gore maka ona a thomile ka ya mputsisha kae dash ban dash na dash wa bontsha tshuru ke se monyana ke se ma ba tšhelete zanga ka ruska mo batho ditšhelete o kole ke bolela ka dizakana e phaphampe o thole o leleme yo yes a go roba scam ka nnete ke na le this Na le Shashala za FC. street a tsa pelo ka ne ile botlhoko bang banna Ni. ke re Saturday ka se
ka se le kombo balcony mmereko wa rampone bereka nna ke re kgethile gore ke sha marawana wa ro ya mmereko mathomo ke ka ngwanyana confess mo philong Let's win your mark. I proud mara still ha o bereka ke sa le broke even you look like Justin 99 nena Justin 99 ke mang ai amkhotsa o tshwane le ene lo o tshela too much ke ena ba tshwana Ene ba tshwana na le maka of cards. mna ke no bolela ene ba tshwana plus o ile ke pisiswa o no shotho gore desha dae ka green wa re tla le PC ba ke PC wa ntjamang o rato phela mshimana o bethakile manjaro wa re pile manjaro njela ya one le nngwe a tshwane wena za di utlwela o tshepa maka wako Guys, na ke gone gele. Hey. he desha re ke la iphone ya wa tsere ke yona la wena eno ba ke le change camera muda mkhotsi ba fora ila chimmat ke a tseba mkhotsi ka re le bontsho setlefetše le no certificate omponi na a so setlefale mkhotsi jula sharp A rato requesta di live nga ba bule camera these days. a go kgale na sa bule apena wa tsa Wena le dirang ke bonne motho. le tlo bona ka nna ke upgrade mo ke rekile 17 le tlo ntse ba botse mo TikTok ke rekile 15 Pro Max a tshwane mkhotsi rekile Pro Max mara ke feel ka re 16 le 17 ke waste of money guys ya bone ke rekile 15 nna ke rile ke rekile ka 16 ba ra intšha ga botse ke bone ka ya harassment yela e tshwana le yane ke bone ka ya Nna ke nyako commenta ka iPhone 17 Pro Max mara ba tore ke bolediša kore ke na matsebetse phone la e botse banna o ba ke nna gore efeng e botsana ka polasi 17 Pro Max ha ba le e botsana ke la ba re ke nke iPhone ke yela ya camera e tile ba le standards yela intšha ga botse SE. au senyeo yo yela ke 17 e ntshwa e le so o ka re le kgatha wa tse dikolo iPhone yane o le yona ke waste of money no reka 13 or 14 o tedi khabishisa 15 Pro Max banna wa 16 ha 17 ya ke yona o tla re baka e tsela mona ka iStore e re 24,000 a ba lesa a tsanga reka o tswele yo tse o ka tla theza shoes ke a budgeta ke ya Ah, kwa ne, motho ke rekile ko ntwe, ba kwa re keng? sekgeleng kwa Ko- ke a bua ka pholo ko iStore pre-owned Kore tabishita re shisa. shuwe thabishisa ebile o di tseba kaofela 17 MX ane uwe MX ane uwe ene ba re MX e ga le gore 17 Pro MX 97 ene ba re 17 Pro e tswa khala sona bentse ke senya ke no bore like ongwisha na flop nna tsa matsebetse ba one no bore like as chiki ba ready so ke sa decide or ke a go mmata yes mfana January ra namela wala re sa tsamaya ka 2 series na re mogotsi re thomo tuko sorry maybe mateng enga tlhoka o namela o nlata nna ko reka tires ba go tswa ka le ka sa tsamaya ka maoto langwa re no ne le license mogotsi aka o she ka bo reka khosa a ba khosa re ka se lekane mos a tshwana go le o bulega tshule o ka reka yela wa etsa go le yela moghotsela ba re keng ye white nyane ye tlelle e nyane to Toyota ila khalela o ra betting go o ra eng o ra betting thotelete le brata ka for de shaka e reka re ono o ra 7 seater le nna ke nana o reka yona mara na ulela guys nka ba le 7 seater nka phela ke tšhomi tša ka re ya pele thata ila mona
a choose ona ga ne matsebetsebe di-trip di o iša bana ba Kana nna ke phela ka lephelo ka sekolo pulong ka re flights ntle lefe matsebetsebe ke eng ena? No, ke ra gore Tšhelete. ke bana metša. Oh. Tshepe tsona tano ba bona mokgotsi transport. Ke ra gore ka December re a a theoga. choose aowa taxi shapo le re ka tšhela 20 ranta petrol yo re lasta kgwedi ka moka Rafi. a ka taxi nna le tsebe Le ka staka kwa Gratching ra tso re walkela high. Ta bo re itsoša ka boshifu re. Ba tla re ke tša 20 mang mona. Gore bontse re jang mosadi ya ka condom ya orange. Man ya phapha ke re ba tla re ke tša 20 mang. O tsebela ka mogotsi. a choose wa ya re bontšha rena re tsena ke Ba tsa go libetse o ne le ntho. mara We o ntšha di-condom nyo gore bontse re ja marao na. O teng ba o file mahale. E kwa emi ka mo le yena yo. aowa rena re wa tseba jang gore ke tša 20 ma re wa tseba Re botse re ke tša teng di mang. re botse gore ke tša 20 ma Ba sentse o 20 ranta shi ba rabile. nyako re tsebe ke tša 20 ma 2020 a re ile re ke di 20. Oh, so ke eng bana ba batho ba tla ba expire metsetse ka dilo tša 2020 ka no tshwere di-condom nako tše bona ke nako ma ke nako tšela tša gore le bethe matsogo Eo. ba thele letsogo ka condom gore o se ka tšholela Wa bontle ntseba. Ai ke masepa kudu ka le. make sense red bean yena no phela beile batho di-profile ke tseba re o blockile wena o ile nako manga mo block o lo digana Sama baby. nkile ka mo blocka choose a beile ze di-profile tsa red bean monna bina le motsebe red bean kotsi kudu o kry-e le yana ebile a re bjang di-youtube wona red bean a sone o re bjang di-youtube kana choose le beya ke man di-youtube na wa ke sa e tsebe tabeng a tšho ka youtube no so wa re minizedi o to tswelela o ta bona nna go tswelela a se ko botsa ntho phela nna a tlhosane ke ya live neng mona TikTok live. ba bona di-monitoring spirits je a choose di a bora choose di-monitoring spirits tše ke a choose nna bone ebile ke tšhaba le bule di-camera ba nyako dia tšhelete ka batho shem ba ka se be le di-ads a uile na le ka se be le di-ads le di-subscriber lena nne a pare bolele ka batho jalo ba o goma jwang ka rena ipotšiše Mozanzi lives. Ebana. 15k subscribers mozantsi lives mokgotnana di-video ka moka re tetše ka mo tsona live channel bo bambi a Na e monna ka ena. ka ma meriri Monna ke. ka moseo Kore mara la ana mo mara a le nya go re tsebisha pele ke tša boleng. theo ka selageng ka weekend re ta o ka selageng ka weekend nna motho wa bolela le nna ke mo tshola ka mare chaff card O le nya go tshela nna ka mare. a wena o mmataka ka so tšhele Ni ke ile ga tee kwa mara go monate kwa. mona kwa ano mfana go se ka ba monate hiyo Ne ba di ana ka mogolo. Mara flop le rena mola re ile lata mona bo se choose ne space ka kwa. obvious ha o ka not after 10 o gopotse bo ra o sana space Ra toa ra ya mama Lisa lona bo bora. mama le sa e wišitše ke selageng ke top dogo ya di-club no son no so selageng ke just top better dog zaka selageng e diazaka o bona selageng kere especially ka di-saturday Le ona mona ke o lo plekela mona. ebile no so ke nyane awa ke go le no ba re ke go folo mare ke nyane re a tla ka sefile a choose ona club yo setane Ne? Marela ya tlala mona. A be nna be mathomo ke iya kwa. monna ebile wa bona ebile thomile nyana e se le
o bona no mola gore ba beileng nyako gore ba e oketsa mola rate. leng yana kere e tala ba tswalela so no so ba bone gore ba lusa ditsaka tse dintšhe ba tswalela sorry re se lokishe before December se a bula le ka 29 mo a bitšanyana Mara not so. a e bitse se ba tšhentšhe o go bitsa mabefelo Mara choose ke ra ona ye ke 900 ne ntse le bokae ne ntse le 9. a se ba tšhentšhe dilo jela batho ba rato ba balabala ka 6 ya 200 ba ntse di 6 200 wa bona yo ya kushala wa le le tala 900 200 plus ice bucket a ke ra choose I choose na ka ice bucket azanga ka patela 200 unless ke add the ice. maaka mogotsi or maybe ba nskemile nna ke no re tsa molo ka nna Maybe both skemile nna ka ke add the ice ke mo ba chargeang 20 rand no but ke sa add ice ba ncharge yona. o tanyela ka bošimo ke nyako ya selageng ke re 20 rand ka ba itšere ka Mara be ke sa botsa choose le batlela la yoga. Okay. Nna ke rata yoga that's why ke bolela ka yona fela. Ke 900. ke re deshe bona wa iyo ebile ke e bona a pull out a ona mali a pull out a ona kara a pull out a ona dlala o gota excel ya gale yo se le tšhelete o zo montla ka mona e bile o bolela so ke tlhakane le ke sengwe wa ka ebile bereka kwa no ana kwa ke makutang bigi keng e bigi lena what's wrong yo la mbra bigi man big o ka reng ke la ndumediša ka mmetha ka moya ke tailwe yo big sorry it's the jewels Mona ba tloletša le kompo go sena mo ka fetang mona go tlaetša go biniwa gore selageng ba dirang re selageng go monate no re gore ba re pull out a ona and Angelo ka re o bone gore line up ya OTE o ka re ba sa yoketša mona o ka re ta boya o thata gore o reka dikoloi jwang ntse ba di event tse dintšintši a tsa bona na OTE mara yona thaka ya rena yo koruntši so wa kwa hiyo ne bile o ka se emelela o kwa avocado ka lešata le lalana ya gola dashe napile monna ka selageng le o ka go elela o ka sekwe motho o ka ema di-toilet wa ke thega leboto la tšhikinyega boy sound ya ka da na le rako la sound ya selageng bana yo a selaga ke sona mfana a tšho selaga se bosa tšho nna ebile ke shiftile kwa mona ke jumpile mokgotsi orange ke tseba ka gago se go orange a nyatse ko go yellow a ke rola re da ba sentse le bati kae a kwano go a kwa pleke le nna nga se dule go motse kudu mmine zedu go motho go potse motho ao le nna tšhomi nna kwa ona monna sorry bigi e futa gona o ka kgona mpha 20 rand o ke e tlhoka ke tshwere 160 mo rena 20 rand o betha na mo ba kota kae na gape o ka reka mogala bele le bonang as long as skin se le straight I choose ka se jampisho ro mogala I choose guys la mara tobetsa straight kana gore banna ba lena ba kota kae le tonga fisha o bone kana kwa la vai grow wena imi a choose o ne a soche video phatela video molato di a sinela crowd ka mka ya gafa a ke sa go plor khale ko shaya eng mara yo go share go bambi a ke re bambi na ba le ka kwa VIP I'm sure ba itšere plus bambi motho a yola bambi o lara bambi tsene after perform madam mande be ke seo boswana ja kosa hena ske shoot mabane selageng no tile mang o ntshwantšhitše na bra biga se nna mamotlha guys mamotlha o tlile maroto a kere aowa
Ke ne? ka di 16. Ne ke re gane ke mamotlha. Ke a makala gore wa ke sa kwe sound ya ka selageng. Le nna maabane a tse ke kwe sound. I feel like sound yela kere e batho mo tala ba e goketša. A kere Ayo. Khuphu. Eish. Lora ka monna re tshwana nako o lora tla lora January. Na sa pele. Ka bona sure ke se ka bolela kudu never mind yo. Le re ba recorda lena ka mo ke nya ke lo confess ntho ngwa e go bolela ko lebella ga pape ko YouTube. Him khutsu o lalela ka sekhambelele ka borotho e tla Rewind ya matsa. o no jwala mo wa o fetse mo re ke grocery. Mosadi Jane. Wa itšhaba mosadi wa phone o kwatile. Man. Ke bete. Hey, iPhone tšetša lena o ka re di a tshwenya na o bone ke rata Android. akuthathu wena sana lam Guys, nna ke na le tšhelete tša motho ne ba ke se nyako di šomiša guys le se ka njaja. ya ra loka le na choose no so ke nagana no reka like bo Android da Le nka reka phone ya ka Android nga se lahle. Ke tono e keep. Ga bona le nna ka shitse wena. Ke Android. Ke Hawaii. Hawaii ya tshwenya wa. Ona Android phone ya yo tshwara straight guys na ke re ke Samsung. Yeah, mo bolela nne. Samsung is the best guys. Yeah. Android. Flopo mona battery ya ona mona I choose battery Samsung is very battery Samsung is good. Flopa ke re na re sina ka o charger phone o berekisha phone le mo charging. Iska berekisha phone chargering na phone ya ka ke re choose enga e lokela mo chargering maybe nga emela 30 minutes go create half a choose. Ka tse go ke re ke check battery health ya ka ke kry le ko 44% ka re tša 44 mon. I know la tampa mo A ke re ke bone no ba dira ba change di battery ba battery o ele itla bo ma 20 something 30 something wa ya kwa ba lokela battery so ya boela ko 100. kai Ke bone e postile ke terial post it tatse go la bona ai ba re ba itira ka monga o tja maka mo re to dia dilo tsa ka di back door Make post Samsung by marela ke poster yo kare ke lo tja batho so di ja ke batho wa banya go re scam ba banya go utswa di parts tsa ka ra phone. that's why le nna ke sa ratu ya makuleng le nna eng tsona tje chaba tsona tje a bona le yona e crackile no ka mo pele Mo ngile ya makuleng phone ya itšhisha botsa bo ya mo ya sa charge mara e lokile screen ba utsitse charging point ba lokola ya o se bereka. A patela ga bedi a lokisha charging point wa bušetša charging point ya original yo mputsa scam se sekaka. Ke scam. that's why sentse ge le ya le emele di-phone tša lona le ba botsa gore e lokiše ke le mo ke ntwe le nna ke diang na o ka to mpotsa gore ke bo after eng ke ra wa sha o ya ka kwa khoneng ke to followa ke re ka khoneng o yago izadiwa jola no mfanaka Yeah, good you. wena bile wa smile Wena no ka se se O dula ke ba kušisha. wa tsa kopolo go mo tse o ntse so or ish guys lena motho a ka re wa hila ina ke re ya abangale mo life right nna re ke tsamaya a ne le nkhupisha mola. So guys, vele lena di le maintenance lena o šetse nna pudi. A re so dire maintenance re saya. nna ke sa yo lokiša mana malala ka sa fele le nna ke shota ka di-design
Tshwana le nna yo. iyo Polo ya pela hiyo wana re gopotsa weekend man. Mara ke eng ma? abo a o nyake mmereko mfanaka Ke a o nyaka nna. Nna ke a o nyaka tjo. kwa o tlo tswa di-poster go sasa kua ba tlo nyaka dintwe ba re le ditša kae o ka re ke di-cleaners tše 5 ba nyaka di-dump truck operator tše 4 le di-electrical assistant Wa bona jona. Mebereko ya ona le yona choose. Ei, Mara o shapo o wena nka dira mebereko mesoda nna nka dia cleaner choose. Wa re ke bokae? Cleaner. dibra tsona a ke sure mara boma a se ditlhabong ne nano Se clean di tlhabong a ke ra choose. ao ke kwa ke berekang ko mining Oh, ai a choose plug mo we. As long as di tlhabong a pe rena re ne Botse Dash o gola shapo a bereka mining. a o bona ko lisha So mkhotsi ra rena nka ba nka go la ma 10,000 yana mkhotsi. A pinga enga bereka maybe 3 months. o lebeletse nka ba ke kra bokae so Ka kgwedi. nna ke to loya ka potsa ro dira bokae ke to loya o lebeletse 21,000 for sure. bokae Pe. Ma 21,000 ya pe. o ibone o ibone tša tšilela ke beile status ke beile plus tsotsi kwena Dash o ke gola 23 napile taxi ya tšea Taxi ya mo weta ka mo a ba re a ditlina se le tsona di a gola mo robala mpete. o manaene Ke wena tsoga o dia dijwana. To phela o dia dijwana ka masa wena, o masa wena. O berekisang ka masa. avocatona vurva ya ngwana mna ne ke serious mmatra mona Re no dia dijwana ka masa ya gone ga maka ba ka tsoga before masa no way. Na ro seka jwat. Kurso go tatima fan. avoe Yes. ke re ke serious ene di-poster tša one go sasa gore la bone Mkhotsi, ke ta dia CV. ditlina se le tsona di a gola bo ma9 mona 9.5 ba ikry Ape ke tsogile mo we. and o tlile kudu kwa ape o no kolomaka ntwe ba re keng di-toilet tša di-workshop fela kore ba le groupa so Nanga plug ke tshwere segakulwana ke tshwere ka stage. Tsore santlinela. bona o ne le matlhale wena Ke go dula le ba gagolwane ba mata. Ke bona bo rata go kolomaka ke re go kwa tsa keng. Go tsa ke moimane ke so mara ke di bereka ka re ngwana ka o tsileng. Go. iyo Ona khuso ntwela masepa ka ta di re fene le belle wena. Sho. A fisha mo. a o e Ai paso dry ka mo, ai dry. yeah guys good night a o wena Mona ka plaso. a choose na ke nya go lora ka motho wa ka Tono lora ka ke no lora ka yena. ena ke go robala o nana ka ena le nna go lora ka ena ke nya go re thome no toro ya gona Sala ka pila. a o e ja ga sweka o ka se lora ka ena o lora ka excel ya o itlhoileng tlhoi o itlhoya tlhoya o ikhisa o lora o ikhisa ebile a ke na di ex oh kids di ex Kwa a go na le di-mistakes and lessons yo ka di fees. yona zadi wa di a bona mata ke re wa bona gore ke ne maphondo bjano ya kenya ke a senyega oh Di wiki ka ke nna le blomo le o loketse mo re ke filter ke filled ei ape ne ntse ke lebeletse ntho ke re ta tloa robala jwang ka ra o nye go senya maphondo. mata a ga robalega wa tsebe maphondo a khiba a bofile nnete a kenya gore shape ya teng e senyege diko sa re tutseng o le yone ya robale bale ba sa a robaleng good night guys bye bye Baleng.
e tlabe o tlhoka motho serious wena a se re tlhoke motho wena. I guess le wena o roba leng shy mojola o bete man. fok o masepa le lotsewe ebe ba o jela mmathono bo sa tsebe a nna ke ne taba ke bophelo ntwe re sa ya pele e bana o fofile a mfana ka re tabolela marana December tje ka re ke to di ja boima je mme re ko mona Taba sharp o kgethetse. what's again ne matlo ro ba le botse go roba le o tshwana le motho wao Bye bye mfana. sharp